Jesucristo tatituste, según Apocalipsis 18:4 o carjamaste, akam sasao artaniptam. Markaha, misunhabham, hanhupanakchik huchlorabhamti. Gloria al Señor. Monata radio ichukirinaka. Akasawa de wilta cantatenste. Maiko timpiwa arum tanipxma. Kitinakatech siempre suyapta. Aka programa radial. Marcaja mistunjam. Humana Caroa. Señor Jesucristo en su tiparo. Arum tanipxma. Kau kachakanakandej. Akalwatanj. Nia. Istapjta. Diosan arunakapa. Diosan arunakapaja. Kochu parlatanya pawa. Kunaiman lahranakat. Castellanos están idiomas, ¿no? Castellanotza. Inglés la gratza, portugués la gratza, quechuapas, aymar la grapasa, ruso la grapasa, walja la granaka uticheja kaurak pachanj. Entonces, Diosan glorioso, evangelio, kollan arunakapaja, kunayman cast la granakatua, yatia tañapa, parla tañapa, arso tañapa, akaurak pacharro. Porque ukamau, Señor Jesucristo, ma mandato jaitawaisto. Hayukatwa, humanakaroj, sapa sábado wilta cantatinaka, aymar lajra parlt asire, hilanakaro, kuyakanakaro, parlt anipxmaj. Kauhakamay diosaj, munchi. Kauhakamay diosaj, yanaptarakchistane, ukkakama, aka radio tercer éxodo haukatoque. Dios akamaja bendispan, munat amigo, munat hila, munata radio ichukiri. Ukamarakiwa radio tercer éxodo kaja, ukatoque maestas isktanwa radio red wankane, 104.3 FM, uka radio mpeu maestas tanja. Yosan arunakapa Kananchanyataki. Diosan arunakapa arsutanyapataki. Wankane Perú ukalugaranakana. Kau ka comunidad nakay ukahakana katasipxta. Wankani ukahakana. Uka irararana. Take humanakatakiwa. Radio Red Wankani Estirinaka. Humanakarusa arum tanipjareksmao. Humanakan hilatama hermano Lino. Siempre apasingtanwa. Diosana viñay hakaña aronakapa. Ukamaja, akalwatanja, litasiwayañanio yosan aronakapa. Pasereja, walja programanakan, parltane pusmawa. Ruth, tipo de la novia. Ruth warmiste, Jesucriston novia paroa uintase. Jesucriston iglesia paro uintase. Jesucriston wanaka paro uintase. Ukato ketua parltani pusnaj, walhpach programa nakan. Akal watatste, yakatemba parltasiwañani. Ukaste, aka Santa Biblia kayak atarakiwa, ikatasiwa, Malaquías librona, capítulo 4, versículos 1, hau kauhitata, ukauhat leit asinwa parltasiñaneja, esta tierra será quemado con fuego. Acá ahora que ninampi nakanta yataniu. Acá ahora que ninampi kaspanda taniwa. Hau katoket paltas weñanej.
ukamaja munata radio ichukirinaka kaukankan kayo manakak istapsta radio Tercer Éxodo radio Reto Ancani Dios humanakaroh bendispan kitinakatej sintonizapta siempre sapa sábado vilta cantatinaka hanumanakak karjasiphamte ichukisipkakim alma matakio bendición Dios anarunakapaj Maini nakaros awist arakim, bisino nakaro, amigo nakaro, awistam, hila nakaro, kuyaka nakaro, awistam, aka radio pacha, yosan arupaja parlasis katapa. Take ay marlahra parl asiri hilanaka kuyaka nakataki. Ukamaja, akalwatanja, Juan Parra hilataroa arum taraktanja, ukaste katasiwa Sao Paulo, Brasil. Ukamarkano paje katasi, upaste ma aymar parl asiri hilarakiwa. Upaja Bolivia marcata por motivos de trabajo Brasil ukamarkan katasija haya maranaka. Como arum tawaitanwa hilata Juan Parra Diosajo par bendispan ukamaraki takpacha familia Parro. Walja boliviano hilanakawa katasipje Brasil marcanja Sao Paulo ukachekana Jupanakaroa arum taraktanja porque Jupanakaj siempre poniwa istapje. Benita Javier paro arum tanja. Esposo paro. Hilata Ignacio Cejas. Diosajo manakaro bendispanaya. Kaya Brasil marcano manakaj siempre poniwa istapjaja. Radio Tercer Éxodo. Dios humanakaro bendispan o camaraki los demás residentes bolivianos. Kaya Brasil, Sao Paulo, Calogarana, Dios humanakar bendispan, humanakar siempre poniwa istaphatata, Radio Tercer Éxodo, Dios ay bendispana. Kamah mayampis arum tawayanyani, ururo marcaro, ururo, machakamarka ukauhana, istaphistoja, walja, aymar par asiri hilatanaka. Binto, nia ururut mis Taña ukaujitanoa istapjaraqueja makim sa familia naka. Diosaja bendispan jupanacaro. Kamaja hermanos de Binto, Ururo. Dios jumanacaro bendispan. Ukamaraki hilata Edgar. Hilata Edgar Poma. Umaja Diosan marcaparo. Irpaskta. Awatiskta kayamachacamarca ukalogarana. Jumas arum tatarquitawa juntamente esposamampe. Ukamaj Diosaj bendispanaya, ukamarakiwa, que tiene cateja radio Reto Ancani estapje, Perú Ancani ukalugarana, kao kachakana canteja estap ukanja, taqi humanakaro arum tanipsmaja, kamaja hilata Simón no paros arum taponeraktanua, Diosajo paro bendispan hachana chapa, ukaroste dueño, quiteja radio Reto Ancani ukan dueño, Jubileo Alarcón, Profesor Jubileo Alarcón parosa arum tawaraktanwa. Dios bendispan. Ukamaste liitasiwayañaniwa Diosan arunakapa parltasiñataki akalwatana. Esta tierra será quemado con fuego. Hauka toket paltasiñanej. Akaorakeja ninampe nakandayataniwa. Sasausi qilqatanakakama. Malaquías capítulo 4 versículos 1 Ukacheca castellana runa litaweñani yosana runa capa akamsa sausi. Porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa, y aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz, ni rama. Oh Dios bendispan, ukasoma mosca arunakaro. Ukamaja, monata radio ichukirinaka, humanakaja uskapjamaya atención, akayosana arunakaparo, konala ikoteja, yosana arunakapaj, alman mankapawa, monat hilanaka kuyakanaka. Ukamaste, umaja, aka radio, walik istaj. Diosawa permitam. Diosawa muni. Humaj kolyan arunakapa. Diosan kolyan arunakapa istañama. Diosan kolyan arunakap isterinakaja.
kusisiñaniw sa sausi Apocalipsis libron Santa Biblian kailkat. Diosan arunakap lit erinakasa kusisiñanirakiw. Ukamach alak pa chaukich yupay chatapan. Entonces akalwatatja para el tasiwañaniwa esta tierra será quemado con fuego. Acá ahora que ninampi nakanda yataniwa. Ukambalit astanja Malaquías capítulo 4 verso 1 kaujanja. Akajay jotaski usiwa. Ma asjarkaya. Ma sustkaskaya urua jotaski. Uka uruste kun jamás ma urnunj. Ninaj akeja. Hayo karuin tatao. Nina akir uru jotaski siwa. Haniunayat hisk tanukak Diosaw arupan ukamsi. Ukatwa. Akalwatan paltasweñani. Akaora keja. Ninam pinakhandayataniw. Ninam pikalkaspandataniw akaora kej. Khelyaro tukuyataniw. Hanipuniw kunas zespit kanit ninah. Munat hila munat kulyaka. Ma sabi kay uthichya nicha. Umampiro ninamperoj. Haniu kamachksnas. Hisa. Uka sabi ko uthapuniwa nicha. Umach wale askaratawa. Nina sukamarakiw askarataraki. Hisa. Hiwasakyatanwa. Akamerk et testamentona. Génesis 6, Génesis 7, ukauhanakan Diosaj parrilchisto. Diosaj matimpoja. Kunapachatej orakej. Hanwalt anyar purjana. Oraken hakiri hakinakaja. Diosat armt askapjana. Ukataw alakpas Diosaj apisi. Ukato alakpas Diosaj kolerasi. Ukatwa hupaj. Uka orunakanja. Uma huisyompe al asut Hawaii. Umampe orakeroj. Ma hachal lamar kotakaspas aka orakej kuchut kuchu. Hayukam Diosaj taripje. Seguramente Biblia siwa positunka orumpi positunka aromampi awaseroj hayoj hansait as purintaway. Hayuka umanakampiwa orakpacha total asut hatanj orakej kotaro tukuyatanj. Hakinakana hani Diosaro respeta pjatapat. Akaora ken hakiri nakaja. Alajpas Diosata armtase pjatapat. Ukatimponakan utharakin seguramente walja iglesianaka. Walja creentinaka, pastoranaka, teólogos kanaka utharakina. Ukampis. Take hukanakawa. Umampe achkataskama hiwarapjana. Solamente maini familia kio kispiasina. Ukakiwa ajlitataina. Ukatimpon kispiataina pataki. Noí familiapa. Ya, Noé esposapa. Ukamarakipayo kayowapa. Yohchanakapa. Ukanakakiwa kispiasinja. Ukamwalitatan Diosan kilkatanakapanja. Pero hichaste. Hani umahanite. Hani umate akaora keloj al pokantikani malamar kotaro intat. Haniu. Hichaha ninawa akaora keloj al nakandani. Kuchut kuchu. Ukatwa akamalakias libron litatanj. Akajay jutaskiwa. Ma ornoj kun hams. Ninampe. Wale sankiri tukuyataj.
hayo karo intatao, nina akere, hutaske akaorake kal na kantanyataki. Ukapachawa take soberbio hakinakaj. Ukapachawa take incrédulo. Ukapachawa take diosat armtasiri. Han dios armoniri. Chachas warmisa. Más que teólogo pasa. Más que kiti pasa. Más que kamiri pas pobre pasa. Kitinakatehan diosaro. Hakasin ho intawayapki. Take hupanakawa nakanta yatani. Ukam sasawa yosan arunakapaj lit awaitanj. A ver, mayampikot awañani Malaquías libruro. Castellanonja mayampis walikiskiu lit asiñe. Sasaose, porque aquí viene el día ardiente como un horno. Y todos los soberbios, todos los que hacen maldad, serán estopa. Estopa sanmoneja, qillarro, qillemiro, tukuyataniwa. Taque soberbio hakenak. Taque huchaloriri. Taque handiosaria kere. Hakenakau ukaoroj, ninampi nakandayatapjani. Akaora keskwamarakiwa, ninampi nakandayatani. Ukamse wakanja, aquel día que vendrá, los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, el cual no les dejará ni raíz ni rama. Haniu hait hatakanit, ni ramas, ni sapis. Total, heyaro tukuyataniu. O kun jaukaj, sus kaskeyas, munat hila, munat akuyaka, munat amigo. Ma oroj, hayamaranakan, antiguo merca testamenton, lit awaitan na Dios anarunakapaj, ma gentil marca otharakinja, ukasti, Sodoma, Gomorra, haykama, sutininwa, ukaje katasiwa, Génesis capítulos 19. Génesis 19. Hayukan kayakatawe katasi. Sodoma Gomorra. Ukamarka nakawa. Total. Diosat hetek khatayin. Wale hujanakaro halant khap khatayin. Uka Sodoma Gomorra markanja. Chachana casa. Warmirutuk khapkhataina. Warmina casa chacharuraki. Oh, wale año han wale loreña nakaro por khapkhataina. Ukataw aun sutipas satan Sodoma y Gomorra. Kunapachatej diosaj oñhatani ukamarkaro. Diosaja waliponeo kapesina. Ukatba diosaj decreta vai. Ukamarka nakaroj, ninampi nakantayjaña. Uka orakero, ukamarkaros ninampi qalqaspanjaña. Ukamarkanste solamente, ma familia kiwe qatasirakina, Dios atakama, aski. Diosaro, Dios pagart iri, Dios toqet ajlitaraki, ukatimpuna, ukaste satanwa, Lot y familia. A ver, akam sasawa si Dios anqil katanangapaj liit awañani. Versículos 12. Génesis 19, versículos 12. Ukan Castellan aronja, akamao, yosan aronagapaj liit ase. Y dijeron los varones a Lot, ¿tienes aquí algunos más? Yernos, tus hijos y tus hijas, y todo lo que tienes en la ciudad, sácalo de este lugar, porque vamos a destruir este lugar, por cuando el clamor de ellos
ha subido de punto delante de Jehová, por tanto Jehová nos ha enviado para destruir. Gloria a Dios. Hitisukhan parlaanja, Yosan Angela nakapa. Yosan Angelapa. Diosaha Angelap wakitaninja. Ukat uka Angela kal unyakipan hak ochot ocho. Ma investigación lorawayana. Kun slurapje uka Sodoma Gomorra markanakanj. Yachasa warmisa wainasa tawakosa. Kuna condicionan se katasipje. Taque ukanakwa. Uka Angela nakaj unjana. Y Dios toquetste comisionatano hopanakaja. Sodoma Gomorraro. Total. Nakanta yapjanya pataki. Ninampi a sufrim. Isa. Ukaste simplemente ma pagano marcanua. Ma gentil marcaraquinua. Diosata hayarstata. Diosata armtasiri. Huchampe ala machat marcanua. Sodoma y Gomorra. Isa. Ukak angkir marcana casa. Pianta tap jaraquinua. Uka marcancanua. Lot y familia. Lot ukaste. Uka marcana hakinekaj hucha loratanakapa. Uka marcana hakej. Chachas warmir tukutapa warmis chachar tukutapa takiu kanakunjasinste. Chima walele kasina. Lot hupaj. Seguramente hupaj orarakin. Oh Dios, perdóname. Acá que na carro. Hupaj maina. Munat amigo, munat hila. Hichaja alajpas Dios auqueja. San Lucas capítulos 17, versículos 28, 29, 30, ukalogaranakanja. Dios sarakiwa. Kun jamakanteja. Lot chachan orunakapanja. Hayuk hamarakinio hakenio kapan hutawip orunakanja. Munata radio chukrinaka. Kun jamatej Diosaj. Sodoma Gomorra ukamarkaro. Hucha. Hanwali. Lorap hatapat. Ukamarkanakaro ninampe asufrimpe nakandayanja. Aun uka ora kenaksa kal nakandayanja. Hay uka paisparakiwa. Diosaj. Akatukuy oruna. Diosaj kal. Nakandayanya ka orake. Ninampe. Asufrimpe. Ukapa espakiu Diosaj nakandayani konalaikotej. Sodoma Gomorra uka condicionaroa. Aka tiempon jatake markanaka. Hiska marca hachamarca. Hiska nación hacha nación. Comunidades. Take aylunaka. Take markanaka. Total. Sodoma Gomorra por Japje. Además, hachamarcanakaja, peor todavía. Ukawa sinti yakiscaña. Ukawa sinti hachcaña. Munat hila munat kuyaka. Hichoroj, Sodoma Gomorra timpun jamarakiwa. Chachanakasa, warmirtuk japje. Warminakasa chachartuk japje. Hayuka estadoroa. Aka orak pachanj, hakej, puriwaej. Walik año ahtkañ huchanak luransa. O, uka huchanakaste alakpach kamao puri, kun hamatej Sodoma Gomorra. Uka markan hakirakenakan huchanakapaj. Dios anak apkan purinja, hau karuin tatarakiwa. Aka tukuy tiempuna, aka orak kana, chachansa warminsa, hakinakana. Oh, hucha lorata nakapa. Dios anak apkamao por jaraqueja. Entonces, Dios anaropaj siwa, profetizatawa Malaquías capítulo 4 kan lit awaitan. Akajay jutaskiu siwa, ma ornjama
nina akir oro hutas kisiwa. Hisa, uka oroste karoros pao, uka oroste akamara tukuyas pao, ukha solamente Diosao yati, Diosana ukah munanya pangiwa, ukampesa, uka oro purinya nakapatakih niyawa yast sinyala nakah unyihtan, alak pachanakan sa kaura kansa, niyawa yast unyihawayihtan kun hamas kaura kin hakih portashe, yachasa warmisa wainasa tawakos kun hamas portashe, o ukawa walehach alyakisinya. Entonces, haniu kun hamat sa Diosan kapisinyap sait aiksnati, kun alaykoteh timbonakah tukusiskiwa, kun hamateh kilkatanakah seha, hayu kamaro kiponiu, ninampe akaurakeh nakantayatani. Munat hila munat kulyaka, hanira uka urunukah purin kipana, hanira uka timpoh, hanira uka ninah akaurakero, nakkatapa, humaha, Dios au quiero taktawayham, Dios au quiero humah hakachasham, munata hila munata kulyaka, ukamarake, tal vez akalwatanj, istabhsta, ma almas, pa almas, quizás hanir todavía humah Diosar katuyas kstate, hichas pao hora, hichas pao tiempo, humah Diosaro entregas hanyama, solamente Jesucristo nakiu, othane kispias inyah, kun hamateh uma juicio timpuns, arka utan kio kispias inyah othana, uka arka utaste, nuicha chawa, Diosan aroparhama loranja, uka arka manjankio kispias inyah othanja, uka arkaste representas kanwa alahpach Dios aukiro, ichoroja, uka arkaro intataja, akan ninat iskap hanyataki, kunapachateja kauraken ninah aktjani, uka tiempuna imantas hanyatake kispiata hanyatakeja, hichoro wakisje Jesucristo arkaro mantjañasa, hichoro wakisje Jesucristo arkaro kispias hanyasa, porque Jesucristo todavía hanir uka or purin kipana, hanir uka or hut kipana, hichoro takeroa invitaski, haosaski, mientras gracia pachotki uka pachaj. Upaxi hut hapjet nayaro, take huchan hatinta tanaka, huchan karhatanaka, nayaw humanakan almanakamaro samaraña churaja, sasawa kolyana Señor Jesucristo invitaski. Anitumaj munat amigo istkasma, Haniti humaja munata radio ischukiri istkasma ukasuma invitacionaro. Hisa. Hichoroj. Humaj aceptaba diferentes invitacionanak. Hichoroj otjaponim invitacionaj kaorakenj. Quizás machañataki, hachaman kawitaki, kunayman kasta, hacha fiesta nakataki. A veces a invitación na nakakporini, hani umah richaskat, hangkati umah sartaj. Pero kung napayateh Señor Jesucristo invitanta, humah kispiata kanyamataki, almamana, binyay hakanyaniya kanyamataki, uka akker ninat iskap kanyamataki. Dios a humar invitanta, humah muchas veces rechastao, desprestao, Haniu mungtate, aceptaña Jesucristo invitacionap. Ukawa wali yakiskayah. Ukawa wali hachkayah. O akatimpon ha todavía. Hitinakateh Diosan aropa yatta. Hitinakateh todavía Diosan takipangapjana. Ma kaw katimp. Ma kaw kamaranaka. Ukatstihupanakah armt ashapje. Tayaraway hapje. Kipuint hapje. O kun hayakisiñas ukaj. Munat hila, humasta tal vez. Munata kulyaka humasta. Munata waina humasma tal vez. Munata tawako humasma. Hanir tarde ikipan humakot anjam. Diosak todavía suyastam ampar ayatatata. Arrepentisham. Hanira uka Diosana ninapaj nakipana akaorakana. Kuna laikoteh kaya katanakah leit awaitan akalwatanja.
nina akir ornur intatao jutaski. Aka orakej ukampe kal nakantayataniwa. Aka orakej kal ilimiro khillaro tukuyataniwa. Hanira uka urunakaj porin kipana. Aún aka radio tercer éxodo xatoque. Humanakaroh parl asinipksma. Diosar huthap hanyamataki. Diosar makat hap hanyamataki. Diosar humaj entregas hanyamataki. Porque hupanakiu otje kespias ñaj. Hupanaki otje imanta siñaj. Hupa uka arka utar uintataj akatimponj. Hesa. Haniteji choroj Diosar uintekañanej. Hiwasatakij solamente otjaspawa. La cachacat orosiña. Hachaña. Kun jamasa Sodoma Gomorranj. Ukahakinakaj laro sepjano. Ukahakinakajaniu munapkante. Dios ointaña. Ni Dios atsamtasipkante. Pero de repente kiwa. Kunapayatej Lot. Hupaj. Diosan angelaptok apsutajan. Angelak siwa Lot. Nanakaj kitanitaptwa. Aka Sodoma Gomorra ukaro taripiri. Ukaro ninampe nakantayiri. Pero hanira ninakaktkipana Lot. Kaukaniptas. Othite wawa nakamaja. Kau kas familia nakamaja. Lot mistham. Rato kipon mistham. Tolkanakamas misthpan. O yochyanakamas misthpan. Porque nanakaj kitanitaptwa aka Sodoma Gomorra ukaro al nakanta yahañataki ninampe. Gloria a Dios. Lot chachaj mistoa yahanwa. Hanirao maukitas ninaj nakante. Hanirao maukitas uka asufrimpi ninampe kitatak sarakan kante Sodoma Gomorra markaro. Uka pachawa Lot chachaj. Diosan angelaptoke. Apsutahana, irpsutahana, aka Sodoma Gomorra taipit, Sodoma Gomorra markanaka taipit, iskapayatahana. Gloria al Señor. Ayukamarakiu Dios akatimpun kitani. Hupana angelapa, hupana mensajip aptata. Dios akitanirakiwa, ma ángel mensajero. Uka ángel toqueu Dios akatimpunja. Misthapjam, aka hay juicio nakawa, nina juicio porintane aka ora karoja, ukao kalna kantane aka orake, misthapjam, hayu kamawa aka timpon jiwasaro, kaya Sodoma Gomorra timpon kun jamas Lot huparo ka angelaj apsona, hayu karo intatao ka angelaja, Diosan aroparo, Diosan arcaparo, hichoroj, hiwasaroja, irparantas karakisto. Lot hupajahanira mahuka ninas, Sodoma Gomorra marcaroj, poriwaikante, nakantañataki, hayo kapachawa absotajanja, hayo kamarakiwa, akatimpon Diosan mensajero pajischisto mensaginakapanja, hanira mahuka ninas porin kanit akaorakero, ukapachao Jesucriston novia paj, Jesucristo iglesia paj. Diosan velapampe harekata kreinti nakaj. Aptatahani. Apsutahan akauraketa. Ma iphtana. Ukaste rapto, arrebatamiento. Ukan rikojitahani. Hanira akaurakero. Maukas ninaj porinkani. Ukana irhtao aptatahani. Hayukat pamunat hila munat kuyak kalwatan humariatiansma. Humaha. Uka grupong kanya mas pawa. Uka Jesucriston cuerpo paro Jesucriston iglesia paro humah man kanya mas pa. Si te humah akita punistak katimput pacha. Ista punita o yosan aropah. Mas que humah panthachiatas. Mas que humah caritas kirkchiata. Pero todavía Dios aksuyas ktamba. Amparapas ayatatata. Hotham bawaja. Hotham hanir haip ugipana sasina. Esta tierra será quemado con fuego. Acá ahora quejak al ninampina canta yataniwa. Ukamsa saba Malaquías profeta toque Dios akpar el chisto. Kaukiera runak tehlit andan ukanja. Ukamaja Dios ak bendispan. Ukampe para el esquñanio todavía ma ukampe.
pero montana kalwatan hamak ochompi yosario paistawayaña, yosar alautaña, kunalaikotej diosaja, ochonak taipino hakasirakij, ukamaja, hilata técnico, uskatawayamay mayo paistawe ocho, ukampio diosaroj, akaradiot pacha, yo paistawayañani. Gloria a Dios. Allah pachparki untasas, akapach untasasa, muspataw hikhatasta. Kunayman uywanakwa, uskit awaita, nanakan usisit hakapkhanya nakahataki. Hakek akapachanha, kaniutake kuntek luktawaita, munanya marhama uyhawayapti. Ma uru cuenta mayekhetata, taki durawina kahata. Tanakam unitasa arrojajanio utkite acha Dios aukefa Allah pachas aka pachas muspaitu naya roja munasir aukefa aka pachas Jas humangkiwa humananuratawa Kuna aspirakha este amtasinya bata Munatuawang katuyasta nayan kujahlaiku Kuna aspirakha amtasinya bata Munatuawang katuyasta nayan kujahlaiku Allah pachparki unyatasa hafsi mahmus paitua sumab Dios aukefa Sumas muratama tate kake taki kuna askiraka testi amtasinya mata munatuawan katuyasta nayan kujahlaiku kuna askiraka testi amtasinya mata munatuawan katuyasta nayan kujahlaiku kuna askiraki hakes tuburawai hiwasanakan amtasinya sataki Allah pachparki untapkhanyani intisa paksisa ukasumak akil wara-wara nakas duratanakap yatiap Kristo munasir Kristo kunha hacha musparkanyanakwa lurt awaita wawanakamar maslay Nayasti akapachana luratana kamunyitasa umar arkan munta marka marpurinya kama yanap kita Dios aukeha umar
zahlay ko. Gloria a Dios. Kun hasumas ukayupay chabej. Kunas kerak hakist. Oh Dios. Amtasinya mataki. Hisa. Ichoro hakeja. Yat pachas ma animal hamao tukuwaih. Anis amuyonikas pa ukam. Kun hamateja. Laodicea. Tukuy tiempo iglesiat Dios parle. Apocalipsis capítulo 3, verso 14 ukan. Laodicea huiko. Laodicea kalala. Liaphi. Oh, liaphitam laiko lakahat wakaknoko masiu Diosaj. Kun hayakis kayas. Entonces, kunas que sakej. Ukampis Dios ang gracia paj todavía uthaski. Diosaj todavía invitas Cristo, upar uintahanya sataki. Diosaj todavía hausas Cristo. Aunque hakejaniu kunaski kisa. Pero Diosaste, kun hamatej kilkatan nagapanakseja. Diosaj haniu ratu kolera sirikit. Anukaj mas bien Diosaj ratu kiu kuyap es nyataki. Allah pachawkih yupay chataphan. Hisa munat hila munat kulyaka. Paraltasistana kalwatanj. Esta tierra será quemado con fuego. Acá ahora queja ninampi nakandeyataniwa. Ukaninaste, Señor Jesucristo na taripa wipawa. Ukatwa paraltasistana. Leita si wayanyaniwa. Ora nakaj ratu kira que avance ka radionja. A ver, mayam pleita si wayanyani. Segunda Tesalonicenses. Apóstol Pablo en cartapa. Tesalonicenses iglesiaro. Akam sasawsi segunda Tesalonicenses capítulo 1. Versículo 7 ukaujitat nera kataroja castellano nakamsiwa. Y a vosotros, que sois atribulados, dar reposo con nosotros cuando se manifestará el Señor Jesús del cielo con los ángeles de su potencia, en llama de fuego, para dar el pago a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales serán castigados de eterna perdición por la presencia del Señor y por la gloria de su potencia. Cuando viniere para ser glorificado en sus santos y hacerse admirable en aquel día en todos los que creyeron, por cuando nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Dios bendispan ukakollana arunakaparo. Kamsistos akauhan munat hila munat kulyaka. Dios todavía kaparte arunakapanja sasao sawayi. Akahay siwa. Ahkir ninawa. Hutaski. Uka ahkir ninawa. Uka ninampiu Dios pago chorani. Taki kitinakatejan Dios arwintiki hupanakaro. Taki kitinakateja Dios atakej desobediente tukupki. Evangelio ukatakes desobediente tukupki. Señor Jesucristo takes desobediente tukupki. Taki ukahakinakaru. Dios ninampi nakandayani. Ukawa mapago. Kitinakatehan Dios arwintiki ukanakah katokapjani. Kun haukajlakis kayas. Munat hila munata kulyaka. Munata radio ischukiri. Arj tamakal watanj. Hanira akaurunakaj purin kipan. Hanira ukaninaj akapachan acht kipan. Diosaj humaro. Hausasktam. Wawaja mistonjam. Han hupanakchika huislorapjamte. Hisa.
Ukapasparaki munat hila. Si te más creyentista. Si te maja. Dios anaruna capiatsta. Asistiraxta a alguna iglesia. Humaja. Hane. La Odisea creyente na kamhakamte. Porque la Odisea creyente totalmente yape. Hanera creyente jama. Hanera que mundo pagan jama. Completamente yape. Y Dios hasta siwa yape tam laiko lakajatja wakajnukuma. Monata creyente. Amuy tapisim. Hichoroja. Walja Diosan aropiaterinakawa. Tukuwa hapje waljaninaka rebelde. Walja Diosan arunaka piaterinakawa hichoroja. Jeparo kotawa hapje. Kun hayakiske asukaj. Hichoroj yatiñahua waktisto humaru nayarro. Akahora kejninampe nakanta yataniu sa sausi. Hisa. Anira ukauruna kutkipan wa Diosaj ma invitación churasquisto. Humaru nayarro. Munat amigo. Munata hila. Munata kuyaka. Amuit asjamay. Amuit asjam. Ukatste humaja. Señor Jesucristo makatjam. Arrepentisham. Wautizasham Jesucriston sutiparo. Ukatste serviñani Diosarro. Hisa, wakisiu Diosar serviña, hakasina. Hakaso waiktan watukuy tiempo nakana. Hakatukuy tiempo takiste Diosaj. Paispa libro de Malaquías ukanaj parlanita inawa. Hanira akahacha. Ninampi nakanta yataña akaorakero uka oroh porinkan ukkaha. Diosaj sa tainawa. Malaquías profetana la captoquej. Nayao kitani ma Elías profeta. Ma mensajero. Uka Elías uka toquewa. Aukinakan iyaw senyapak ukaro kuteta hapjata. Kun hakusiske asukaj. Uka promesaj uka makiti. Uka profesianakaj uka makiti. Haniwa. Uka promesa nakahap hokasi wakatimpun. Uka profesia nakahap hokasi wakatimpun. Kuntech Diosaj profetisan kanja. Malaquías librun. Capítulo 4. Versículo 5, versículo 6. Uka kayakatan kanja. Hichuru uka hokasi. Hichuru uka Diosan angelapaj. Uka Diosan mensajeropaj. Mas sumakoyan aro aptata hutaway Dios toket. Uka ángel tokew Dios akatimpun markaparo alistaski. Uka ángel tokew Dios markaparo alimentaski akatimpun. Aka imantat arunak. Kundeha ka Santa Biblian imantatakan Genesis Apocalypse kam uka arunak. Uka ángel tokew Dios mangkayaski. Alistaski, istapiaski, ukarapto urun sarjanyataki. Ukamah munat hila munat kulyaka. Hanira, ukahacha takisinya. Hanira ukahacha, ninanakas akaorakarok purintan kipan. Hisa, Biblia siwa akahay, akaskir nina ornon uintataw hutaski. Hayo kataw akalwatanah, humanakarpal anipasma. Akaorakej ninam pinakanta yataniw. Ukamao katanakaksi. Ukamao lit asiwaitanaj todavía. Aka Tesalonicenses libron. Akajay siwa akker ninaw. Hutaski. Ukaninawa ma pagor uintata. Take kitenakatej han Diosar uintiki. Hupanakaroh nakanta yatani. Ukampeo hupanakaja. Asut rantatani, tarif hatani, siwa acá versículos 9 ukanja, los cuales serán castigados de eterna perdición. ¿Ve? Oh, kun hahachañanis, kun halakachak torosiñanis, munat amigo, munat hila, haniwa, akaj mako inteukite,
Kunapachatej noyej parlan katimpunja. Waljani la rusipjana. Ukamarakiu kunapachatej akarunak parltanja. Waljani wakatimpunj. La rusipjaraki. Waljani hani ya kapkite. Pero yati munat amigo munat hila. Kunteja akalwatan paltanipksmaja ukaj diosan arupawa. Sitej diosan arupachej wakisiwa istaña. Sitej diosan arupachej wakisiwa diosaro makatjaña. Hanira tardi kipana, hanira tiempo kipana. Mientras hakaña saja utkipana. Porque hakañani hanchinja ukapachakiwa huchanakasja lakastoque confisañani perdona tajañataki. Pero si teja kahanchinja ukamuchan pachi wasajiwajañaneja o con hayakisñaspas ukamuchanirakiu hakatatañani trono blanco caro ukahushioronja cuenta rendere alajpas diosaro. Anira ukoronak porin kipanwa munat amigo munat hila humaroja kalwatan amtayansma munata radio ischukiri kau kachakanakan sa istapta radio tercer éxodo humanakaja walja kotinakao parlatapta aún diferentes te manakatwa humanakaroh paltanipsma aún akalwatan spalt asisktanwa kuntej kailkatanakan kailkataki take ukarunaka. Entonces ya tiñamawa akahora queja haniwiñeyo kumakanite akahora quej qala merqejewa akahora quej qala tantsutajewa ukatwa akahora quej qal maichtawaje haniu kunas lugar apanqete take kunawa maichtawaje take kunawa cambiasiwaje akahora queja usunta tajeo kun jamas macho choqej laqohka choqermantje qal uksat aksat laqsoajeja hayu karuintatao huchampe akahora quej qal laqsutaje pirtjayataje ve pais pacienciao arruinej akahora quej qal arruinatajeo haniu kun jamats walip kaspate solamente Dios akeu machaqar tukuyaspa uka qoyan ninapampe uka tawmanakaroq sanipx makalwatanja akahora queja ninampe nakanta yataniwa uka urunwa uka ninampe qala huchara raqinakaja nakanta tani uka soberbio haqinakas nakanta yatani hitinakatej evangelio contra kwanakas nakanta yatani ukama qillqatanakaj parlchisto munat hila munat kullaka ukama humaj amuitasja creintinaka kitinakatej diosanktan diosnarunaka piatan ukanakas p'araqtañani a veces humaj qarisqaktawa a veces ch'usallapikiwa kasiwaita a veces hanikiw manchimamaj dios wait asqtamte hanikiw ni diosnarunakaps lit asirjamaqtate o ukatimponakaro akatimpon hualja creintinaka puriwayej aún todavía pastoranak aún todavía diacononak ukamao por jañapataina porque ukamao qillqata Apocalipsis libruna kunapachateja uka Laodicea iglesia uka Laodicea tiempo por enjaneja ta qeniu yapjirjapjani mainina kasti tuku ejapjani huyku mainina kasti tuku jarakinio q'alala almanakapana hayuka taw diosaj todavía saskisto nayanwa utji hanq'uysi hutjam nayaw humaroj istapiyama sasawsi uqaros de diosaj siwa nayanwa colirio qollaj utjaski hutam ukat colirio qollampi hawintasim nayrama ukat humaj unjata kuntej diosaj akatiempon luraski y kuntej diosaj arunakapan hichisto akatiempotaki taqiukanaka munat hila munat kullaka akalwatanja diosaj bendispanaya walik humaj istawaita walik parqtawaita Dios narunakap istañataki humajichaja amuy tapisim humajichaja akarunakat lupim mayampis litam kaukil qillqatanakatej sitaniwaiksma Dios ukamaj bendispan munat hilanaka munat kullakanaka hani humaj armasitate aka radio tercer éxodo istaña siti humaj istastaja awistam hila masinakamaro familia nakamar awistam vecino nakamar awistam ukama topanakaj también istapjañapataki aka yosana aronakapa aka programa huakichatawa
taqi ay marlajra para el asiri hila nakataki kuyaka nakataki. Ukamaste mayampis arum tatapkhta ukitinakatek istapkhta. Kitinakatek alwatsar tasipkhta. Ukat humanakahakat Diosan binyay hakany arunakapa istapkhta. Diosa humanakaroh bendispan hachanachapa. Ukamaste Diosak todavía tiempo choraskistani. Diosak todavía hanerhut kaneja. Dios mediante joter sabadoj. Ukampi parl asinip kahimaw Diosan arunakapa. Ukamaste Dios awaki bendispan. Hutiri program kama sasaw saniwayapsma. Humanakan hilatam hermano Lino. Ukamaj. Humanakahan armasiphamte karoro domingo. Domingo roh wakisi puniwa. Diosan hakatatawip amtasinya. Diosan hakatatawip amtasisawi wasaha tanda chastanja. Diosawa domingo wihta kantate hakatatawai. Hiwaratip tawai. Sepultura ratip tawai. Ukatawakisi. Diosaroh. Dios pagaranyasa. Hachanchanyasa. Kusisinyampe. Ukatawakisi tanda chaveroh porinya pini. Kaya katanaka hischistoa. Haniw diht aphatat tanda chasinja. Munat hila, munat kuyaka. Humak kreinti kasin oras hanikyo sarkhtat tanda chaveroh. Hanikyo humak preocupas khatate. O kun hamarok Dios humar katkatam. Munat ami humak amoy tapisi makalwatan munat hila. Ukamaste Dios ay bendispan. Akaw kamawa palt aniwayapasman. Hutiri program kama. Dios ampikia munat amigonaka. Munat hilatanaka. Ukamapan. Jesucristo tatituste, sigon Apocalipsis 18:4 o karjamaste, akam sasaw artaniptam. Markaha, mistsun hapkham, hanhupanakchik hujloraphamti.